Ndagusuje cyane. Karongi Murundi hari urupfu rw'umugore ishwe urw'agashinyaguro n'umugabo we, maze umugabo we nyuma yo kumwitana maze nawe agerageza kwiyahura. Nganyumvira kwere. Abaturage b'umurenge wa Murundi mu karere ka Karongi bakomeje kugorwa no kumva inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umugore imyaka 31 bikeka yuko yakaswe ijosi n'umugabo we bari bamaranye igihe babana. Nawe maze nyuma akagerageza kwiyambura ubuzima ariko bikanga. Amahano yabere mu kagari ka Nyamushishi ku cyumweru cya tariki ya 18 Mutarama 2026, aho bivuga yuko intandaro y'ubugizi bwa nabi ishobora kuba ari amakimbirane ashingiye ku mitungo, by'umwihariko ku mirima bombi bapfaga bavuga yuko ari yabo. Abazi uyu muryango bavuga yuko uyu mugabo w'imyaka 25 ndetse n'uyu mugore bari bamaranye umwaka babana nk'umugabo ndetse n'umugore, ariko batarasezeranye imbere y'amategeko. Amakuru avuga yuko uyu muryango wari usanzwe urangwa n'intonganya ndetse n'amakimbirane akomeye, ndetse umugabo akavuga guhotera umugore amukubita bikabije. Amakimbirane yaje gutinda bituma umugore aza kuza kwimukira mu mujyi wa Kigali, aho yamaze amezi 2 mbere yo gusubira iwabo. Icyakora ngaza kuza kugaruka n'umundi amakimbirane arakomeza. Umujyi wa Nyakwigendera yemeza ko umunsi w'icyaha cyabereye uyu mugabo yaje nka saa 12 za nimugoroba afite umujinya ukabije, maze agasanga umugore arimo kwahira ubwatsi bw'amatungo. Ngo yamubwiye amagambo yuzuye iterabwoba, amabwira yuko aza kuza kumwica, ari nabwo yahise amukata ijosi ahita amwambura ubuzima ako kanya. Rero baravuga ngo buri ingaruka z'icyaha n'urupfu. Nyuma yo kurabona ubwicanyi, amakuru yemeza ko uyu mugabo yashatse kwiyahura ariko bikanga, aho rwose yikomerekeje ijosi mu buryo bukomeye, gusa ntiyahita apfa. Uyu mugabo yasijyanwe ku bitaro bya Kibuye ngo ni harimo kuvurirwa, ariko akaba acungiwe ijisho n'inzego z'umutekano kugira ngo ataza kuza guturuka ubutabera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Niyonsaba Siriyake yemeje aya makuru, avuga yuko iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane neza uko byagenze ndetse n'intandaro yabona ubugizi bwa nabi. Umurambo wa Nyakwigendera nawo ukabajyanwa mu bitaro bya Kibuye kugira ngo ukorerwe isuzuma ry'umuganga mbere y'uko ushyingurwa, mu rwego rwo gufasha iperereza no gutanga ibisobanuro byimbitse ku cyateye uru rupfu. Inkuru kandi ikomeje gukangura benshi ku ngaruka z'amakimbirane yo mu miryango, ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'intonganya zishingiye ku mitungo, by'umwihariko bidakemuwe hakiri kare. Abaturage bo bakabasaba inzego zibishinzwe gukomeza gukaza ingamba zo gukumira ihohoterwa ryo mu ngo no gushishikariza abantu kugana ubutabera ndetse n'ingaruka zo kwihanira. Ngaye nguko rero inkuru ikaba yaremeye mu karere ka Karongi, ubwo nyine iyi nguyu wishyuye umugore akaba ari mu bitaro nawe, ariko nyuma nasohokamo rwose akaba azakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Kari agaciye muri nkora subscribe n'imbaraga mugize kuri iyi shendi. Jye cyari Obi na ngini Obi Time News mu karere ka Karongi. Obi Time News.